I idemo u jednu vođenu meditaciju za otpuštanje strahova. Zamolit ću vas da se koncentrišete samo na jedan strah. Znači, izaberite možda i taj neki najveći, što vam stvara najveću nelagodu, koji vas najviše paralizuje, koji vam uzima dah. Da osjećajte da su vam se noge uzeli od njega. Bez obzira na koji je. I možda je ovo trenutak da priznate sebi da se ipak plašite od te stvari, od te osobe, te situacije. Ili šta god da je, ali izaberite samo jedan strah. Idemo, spestimo se udobno. Popijte malo vode. Ja uvek pijem pre i posle. Zato što je jako bitno da se hidriramo u toku svakog procesa. Kapirat ćete zašto na kraju. Jednostavno da se prvo malo osvežimo. Idemo da protrljamo ruke. I tako dok trljamo naše dlanove, počinjemo da dišemo duboko. I dok trljamo dlanove, dišemo sporava. Vrat se opušta. Primijet ćete kako se i ramena opuštaju. Polako zatvaramo oči. Ruke se opuštaju. Kičma, ceo kičmeni stup. Noge. Stopa i prst. Pete. Se osjeća lakše, opuštenije i sad idemo da spustimo ruke na naše putine ili ako ležite pored sebe. Duboki udah i izdah. Sjetite kako ste se već malo opustili, već malo lakše i ponovo. Duboki udah. I vani sve što nam nije potrebno. Pritisak, naš tuđ, napetost, tuga i ponovo. Udah i izdah. Pri izdahu otpuštamo sve ono što nam nije potrebno. Osjećaj užurbanosti. Ajmo još jedan udah. I vani sve što nam nije potrebno u ovom trenutku da bi dali sebi mogućnost da uživamo u ovom trenutku i da ih celim u sebi. Znači, ovo je vreme za nas. Prihvatamo sebe u ovoj situaciji, u ovom trenutku. Bilo kakva da je situacija. Da smo srećni, tužni, besni, što čak i gladni. I pozovemo naš strah. Izaberite koji strah. Da vam je najbitnije da otklonimo ovu trenutku. Dozvolite sebi samo da vidite to. Osoba ili situacija. I primijetite kako u celom telu osjećamo neki grč, počinje pritisak. Neko će osjeti grč u stomaku, ustanove presjecaju. Neko čak da stježe u grlu. Se možda radi malo brže.
Dozvolite taj strah neki izaći sasvim. Jasno vidite, jer nije to ništa strašno sad osteći u ovom trenutku, to već vi nosite u sebi, ništa to nije u spolju. I kada mi pozovemo našeg neprijatelja, da vidimo ko je, šta je, gde je svud u nama, i možemo i da se suočimo sa njim. U suprotno možemo samo da pucamo onako okolo i da gubimo svoje oružje, energiju, municiju. Neko će nas se paralizuje na samu pomislu na taj strah. Izvinite. Nekad je nekad izvinite, samo neizgovorene reči. Strah da ne smijemo da kažemo nekom nešto. Nekad je taj neki strah koji nas paralizuje toliko i onda smo frustrirani na drugoj strani. A svakakva nelagoda, bilo šta da nam se dešava u životu, koji god problem da imamo, potiče iz nekog straha. Strahovi su duboko ukorenjeni u nama. I kad idemo da ih pobedimo, ja vas vodim u povod. Idemo duboki udah u svaki deo tijela. I izdah. Vidite sad kako se otpušta telo. Znači, ponovo prizovite tu situaciju. Osobu. Znači, čekajte samo trenutak da jasno vidite situaciju. Dajte sebi vreme. Jako je bitno da ispoštujemo sebe i da sebi damo vreme da isceljimo. Da bude odnos sa nekom osobom. Roditelj, partner, bilo na poslu. Može i državna institucija. Bilo koja ustanova. Sjetite sav taj strah, kako vas paralizuje. Sjetite se da trenutno sedite i ležite, da ste nesigurni. I da sve to što osjećate u ovom trenutku, da je to već sve bilo u vašem telu. Sad vas pozivam da budete svesni da kako udišete kiseonik u svaki deo vašeg tela, i izdišete sve što vam nije potrebno. Tako udišete isti taj kiseonik i u sve delove tela koji su paralizovani strahom. Znači, idemo da udahnemo taj strah. Kiseonik, čistotu vazduha. I svesno otpuštamo ono što nam nije potrebno. I ponovno. Samo nastavite da dišete. Primetite kako se, pa makar jedan delić tijela već opustio. Stavite pažnju na taj deo tijela. Znači, to je nešto što ste vi uspjeli uraditi u ovom trenutku. Neka je to malić prsta, neka je usne, neka su
Neka je jedna obra. Primetite kako se sad sve više i više osjećate opušteni. Kako se tijelom širi ta energija mira, puštenosti, slobode. Uzdah. Izdah. Primetite sad kako se kao da se stvorio prostor u tijelu. Zato što smo otpustili. Pustili smo taj strah. Koliko god da smo svjesni da je situacija možda prisutna u životu. Malo lakše dišemo i imamo prostor za rješenje. Imamo prostor da vidimo jasno koga možemo da potražimo i pomoć. A ne da lutamo, da bežimo od svega. Često se dešava da kad otpustimo strah, totalno iz tijela, da progledamo, da vidimo da je baš pored nas neko rješenje. Tada vas pozivam da ponovo pozovete istu osobu u situaciju. Primetite samo kakav je osjećaj. Idemo da otpustimo ako imaš neki trag, bilo koja reakcija. Jednostavno, dali smo jasnu namjeru da naša intuicija otkloni taj strah i tu blokadu iz našeg tela i sada možemo drugačije da dišemo. I puštamo ovaj proces da se slegne kad god vam bude potrebno, a sigurno sam da vam je već bolje, možda čak u ovom trenutku nemate više taj osjećaj straha od te stvari, od situacije, od osobe. Či imate možda nešto nerešeno sa tom situacijom, ali verujte mi da kad se otpusti strah, rješenje će da nam bude mnogo jasnije i lakše ćemo da dođemo do njega. I sada kad smo otpustili sav pritisak, strah i pobedili smo ga, znači dajte sebi vrijeme samo. Nismo ga držali pre pola sata, nego ga držimo možda godinama ili neko predmet. Već su nam ga usadili u ranom detinjstvu. Tako da dajte sebi vrijeme, ponovite ovu vežbu više puta, da li za jedan strah koji ste svesno koga ste svesni ili za neke druge strahove. Znači sigurno sam da ovo mora da vam pomogne. Ako ste stali do kraja, znači da je reakcija pozitivna. I niko drugi ne može da otpusti vaše strahove, ni tableta, ni alkohol, droga, bilo šta da koristite. Ako ga vi sami ne otpustite ovako. Kad ostanete sami s njim. Ništa, sada vas pozivam na jedan duboki udah. Izdah, prostavljamo ruke, pomerimo stopalo, prističemo nogama. Možemo i da tapamo malo uzljeni. Petamo. Kada ste spremni, otvorite oči, popijte malo vode i primijetite kako sad osjećate kad otvorenih očiju pogledate u osobu problemito. Toliko od mene i uradite što više puta ovu vežbicu jer će da vam otkloni sve strahove
Znači, lako je da se kaže čovjek treba da se suoči sa strahovima. Ako te strah od visine ili od mraka, suoči se sa onim strahovima koji su u tvojoj glavi, koji jednostavno plašiš se da priznaš drugima, da ih imaš, a smetaju ti, tu su. Evo, ovo je način koji može da ti pomogne da savladaš bilo koji strah. Bilo koji strah nezdrav, znači bilo koja napetost, jer sva strahova polazi bolesti, nelagodne situacije i sve što nije, što nas ne raduje, što nas ne čini srećnim, od straha kreće. I mnoge stvari uradimo pogrešne, baš iz straha, ali mnogo više stvari ne uradimo za naše dobro, također iz tog straha. Tako da vam kažem, ovdje smo da živimo, a ne da umiremo od straha. Tako da ovo će sigurno da vam pomoći. Veliki pozdrav.